Ini kan mau tong ni na. Mungkin pun lagi sih tak. Mana dia? Tam khai. Shooting dah khai lah mun dia pagi. Making dan making. Making dah rahlah. Bolok drama hitam ay monitor untuk ay. Ngay này tong tu. Ni buku tam tu ta. Why? Ni mau buku na. Pur ni sih dah. Mana lalu sapru bawa wak ni beli. Hakin siapa saja dong. Mewah. Kisi berarti ba? Mewah tu film karun kurung kaya. Kisi berapa di mana? Kam kisi. Dan hangat dah. Sagat nak thasi. Sorry. Ha. An ke self respect kerja. Self. Self. App si app self. Yang sih kita sih. Self. Tiru. App tak ala self. Self biar. Self. Self. Direct nasik deh. Direct nasik je. Ha. An ke self respect kerja. Stabilizer tu mang sila. Bekor misalnya bara tol baba. Mana? Tuh deh saya main lancing tau ba. App self. Seller. Bener kan itu? Tama tapi. Seller respect Self. Self sih. Eta. Esta tebali. App tebel app begini ta. Self respect. Untuk ini dah. Self respect. Respect ko sayang bila. Resi ko sa ori na siya. एक भाई एक ही थे बेतला कहीं को रेस्पे को सायक था Tarik baru hindi. Jadi sama nang kamu kacanya. Baru hindi. मुझे मुझे हमने सायक मah Hindi dah. eh ayo dah lah na Self respect. ikut nu dah रेस्पे थे बेतला के रेस्पे को सायक था वो Aw. 어떻게 mana aja. Hindi pa di papat. तो डी सारी में एक लांच को बरो है कैसे self respect. 내가 그때 우린 잘한다. 너 화장 하잖아. बचन संग कर दू तब तो ngoài ना से ha ăn cái self thay cho nó xài đi mà lại à ông vừa cái tay English mà chịu aja xài đi mang ra ya 바로 가서 말이지. Boleh frantin English ni dia boleh ya frantin. buat tiếng Thái mà nè Rahul phải đi Rahul nó đến cái này Hindi. Dah tarik di. Rahul sao anh có self respect kerja Rahul mau kerja nih rizal nanti Ayo, Uma, ayo. Ayo, Uma. Foto kalau kita mau samperin sana. Bukan punya aja. Ayo, Uma, pokok pani kau. Tuh nage tuh. Ayo. Kola. Uma, ayo. Diriwan tong di. Tuh papat. Uma, pokok pani kau. Ayo. Oh, maaf setipu. Mana kerap ni? Oh betul. Kamu tu serasa kok. Neng, yang lagi bang asal sepungnar kereng gak? Neng, aku taman ni waktu sisi jono neng kocar dino betar cah. Dino dia 50 her sao kata kom se kom man Dino bangsa. Newati jaro dino, kau cakap makan berasa anjing ni.